Gradovi su kao i ljudi. Mogu biti stari i mladi, tužni ili veseli. Ali, kao i ljudi, svaki grad ima nešto specifično po čemu je nadaleko poznat. U njemu je ostalo nešto kao što je pokazatelj historije, kulture, običaja i vjere naroda koji su u njemu živjeli. To su naši spomenici poput džamija, manastira, hanova i hamama. Novi Pazar je osnovan 1461. godine, a osnivač je slavni turski vojskovođa Gazi Isabek Isaković. Prvobitno je nazvan Jeni Bazar. Grad je sagrađen na takvom mjestu, da se nalazi na tromeđi puteva između Soluna, Dubrovnika i Carigrada, pa je bio idealno mjesto za trgovce koji su tuda prolazili. Novi Pazar je mjesto gdje se prepliču istok i zapad, staro i novo, islam i hrišćanstvo. Prvi pisani dokument u kome se pominje ime Novi Pazar datira iz 15. vijeka, kada se malo vijeće Dubrovačke republike odlučilo da u njemu postavi svoga konzula. Ubrzo je grad postao veliki trgovački centar, tako da je nekoliko godina po osnivanju Novi Pazar imao više stanovnika nego London. Elije Čelebi je u svom putopisu spomenuo da se Novi Pazar nalazi na mjestu gdje se sastaju granice 3 vilajeta i da je vrlo plodno mjesto zbog protoka ovdašnjih 7 riječnih tokova. Također opisivao je mnoga druga bogatstva koje je Novi Pazar posjedovao. Pored topline stanovništva, pominjao je i druga materijalna bogatstva, poput crkvi, džamija, hamama, hanova i drugih spomenika od značaja. Novi Pazar je svoj najveći procvat doživeo 1486. godine, kada je dobio status šehera i bio jedan od najvećih gradova na Balkanu. Ovo je priča o kulturno-istorijskim spomenicima Novog Pazara. U Novom Pazaru su po osnivaču grada Isabegu Isakoviću ime dobili trg, medresa i hamam. Upravo iza mene nalazi se malo prepomenuti hamam i on će biti naša tema narednih nekoliko minuta. Ovo javno kupatilo izgrađeno je u drugoj polovici 15. stoljeća po naredbi Isabek Isakovića, osmanskog vezira. Zgrada je bila podijeljena na muški i ženski dio. Ukupno je bilo 11 odvojenih kupatila, različitih veličina sa šestouglim otvorima. Na severnom dijelu nalazili su se šadrvani koji su služili kao slačionice. Tu se čekalo na red u jednom od kupatila. Dok su se na južnom dijelu hamama nalazile sobe sa opremom za grijanje vode, takozvane hazne. Ovdje su dolazili ljudi sa svih krajeva svijeta. Kako su Pazarci koristili hamam, tako je i on koristio mnogim drugim putnicima, jer se nalazio na tada najbitnijem putu, Carigradskoj džari. Danas je ovaj kulturno-istorijski spomenik pod zaštitom Republike Srbije. Ali ipak je u izuzetno lošem stanju, jer je pre nekoliko godina sa više kupatila skinuto pokrovno olovo, te je sada jedan dio hamama izložen padavinama te vremenom propadanju. A ženski šadrvan je posljednjih godina ustupljen za korišćenje kafečajnici, uređen je, očišćen, te se može obići. Koliko je za Novi Pazar bitan hamam, govori činjenica da se cijelo ovo naselje zove upravo Podhamam. Pouzdano znamo da je Altun Ale džamiju sagradio sredinom 16. vijeka Musliheddin Abdul Gani, poznatiji još kao Mujezzin Hodža al-Medini. On je također bio ktitor brojnih objekata širom svijeta.
Naredio je da se pored džamije sagradi jedan mehteb u kome će djeca biti podučavana vjeri i stvarima vezanih za vjeru, a koji će biti značajan po tome što je jedan od dva najstarija mehteba nekadašnjeg bosanskog pašaluka. Ova džamija nalazi se na središnjem dijelu Prvomajske ulice i izgrađena je u stilu brusanske stilske grupe u istočnjačkom stilu. Po zaštitom je države i njeno minare je u tom vremenu bilo veće od minareta ostalih džamija u Novom Pazaru. Uobičajeno je bilo da se oko lijepih, osobito sakralnih objekata ispredaju legende, pa tako i o Altunalem džamiji postoji legenda koju je vrijedno ispričati. Altuna, Hadžera i Halima, tri pašine kćerke, ljepotice kao dženevske hurije. Rođene su i rasle u Novom Pazaru. Zbog njihove ljepote, bogatstva i ugleda, niko se nije usudio da ih zaprosi. U godinama pred smrt odlučile su da svo svoje silno bogatstvo ostave u dobrotvorne svrhe. Altuna je dala sredstva da se izgradi džamija i da nosi njeno ime, Altunalem džamija. Hadžera je dala zemlju za gradsko groblje u jednom dijelu grada, pa se taj dio grada nazvao, a i danas se zove Hadžet. Najmlađa od sestara Halima dala je sredstva za izgradnju česme u gradu i ta česma se i danas zove po Halimi Halimača. U drugom predanju stoji da je nazvana Altunalem, jer su na vrhu džamije bile 3 zlatne jabuke. Za ovu džamiju mnogi tvrde da je najljepši objekat ove vrste u Srbiji i da plijeni svojom ljepotom. Pored toga, u džamiji koja je historijski objekat i koja krasi Prvomajsku ulicu, još uvijek se održavaju svakodnevna molitva. Krajem 12. vijeća na brežuljču iznad današnjeg Novog Pazara podignut je manastir Đurđevi stupovi. Danas je jedan od najstarijih srpskih manastira, a postoji već više od 830 godina. Manastir je smješten na oko 4 km od Novog Pazara, a vidi se sa oko 10 km udaljenosti. Manastir je uvršten u svjetsku kulturnu baštinu i pod zaštitom UNESCO. O značaju manastira govori to da je podignut na samom vrhu istaknutog uzvišenja, ali i crkva Svetog Đorđa sa 2 stupa, koji su dali kasniji naziv i crkvi i manastiru Đurđevi stupovi. Prva zadužbina dinastije Nemanjića, Đurđevi stupovi, pripada eparhiji Raškov-Prizrenskoj. Manastir je podigao veliki župan Stefan Nemanja, a izgradnja manastira je završena 1171. godine. Po pisanju biografa Stefana Nemanje, njegovog sina Stefana Prvovenčanog, manastir je nastao tako što se Nemanja, dok je bio zatvoren u jednoj pećini, zavjetovao da će izgraditi manastir posvećen Svetom Đorđu, koji mu je pomogao da se oslobodi. Drugi ktitor manastira je kralj Dragutin, koji je dogradio manastirsku crkvu i upravo njegove mošti se nalaze u ovom manastiru. Manastir je zapustio 1689. godine, nakon Austro-Turskog rata, kada je poslednjih 16 monaha koji su činili bratstvo napustili manastir i pred Turcima pobjegli na sjever. Tokom naredna 2 vijeća Đurđevi stupovi su postali ruševina koju su ratovi još više razarali. U drugoj polovini 20. vijeća počeli su radovi na istraživanju i obnovi manastira. Obnova manastira traje skoro 60 godina i velikim dijelom je obnovljen. Od prvovidnog živopisa u manastiru je ostalo veoma malo. Međutim, o njemu se zna preko starih fotografija koje su nastale između 2 svjetska rata. Posle Drugog svjetskog rata, jedan dio fresača je skinut sa zidova i prenet u Narodni muzej u Beogradu. Stupovi su izgrađeni karakterističnim stilom.
mješavinu vizantijske arhitekture na istoku i romanske arhitekture na zapadu. Đurđevi stupovi su građevina sa nizom graditeljskih inovacija u tom vremenu. Tu spadaju karakteristične kule, odnosno stupovi, elipsasta kupola, bočni vestibili i nepravilan oblik oltarskog prostora. Manastir Đurđevi stupovi je 1979. godine stavljen na listu svetske kulturne baštine i pod zaštitom je UNESCO. Manastirski konak je izgrađen 2002. godine. Izgradnja konaka predstavljala je ključni trenutak za obnovu manastira. Novi konak je omogućio da se manastir obnovi i u liturgijskom smislu i da se nakon više od 300 godina u njemu opet nađu monasi. Objekat koji možete vidjeti iza mene predstavlja materijalno kulturno dobro, sagrađeno kao kuća Čavića 1911. godine. Sve do 1910. godine u Novom Pazaru nije postojala stambena zgrada od tvrdog materijala, već su sve bile podignute po starom alaturka stilu od slabog materijala. Tada je Šahsuvarbek Čavić sa svojim bratom Šipsibegom pristupio izgradnji jedne trospratne stambene zgrade, te je po planu izgrađena na mestu gdje mu je ranije bila stara kuća, današnja ulica 8. marta, a ranije Ejupegov sokak broj 1. Izgradnja ove kuće je završena 1912. godine pred oslobođenje Novog Pazara. Prema predanju stoji da je Šahsuvarbek Čavić često putovao svijetom, te je jednom prolazeći Solunom ugledao jednu kuću koja mu je privukla toliku pažnju da je vrativši se u Novi Pazar suhim zlatom plaćao arhitekte da mu istu takvu kuću sagrade u rodnome kraju. Ona je nakon oslobođenja grada uzeta pod zakup za Ibersku divizijsku oblast do okupiranja grada 1915. godine. Nakon toga kuću uzima Austro-Ugarska komanda za Krajs komandu sve do oslobođenja grada 1918. godine. Tada se u kući useljava divizijska oblast srpske vojske, a nešto kasnije uzima je pod zakup gimnazije. Tada je na zgradi postavljeno školsko zvono i dugo vremena služila je za potrebe škole. Nekako, kao da nije bilo suđeno za stanovanje porodice Čavić. Međutim, 2. novembra 2005. godine 20 članova porodice Čavić i Imamović zaposjelo je ovu zgradu. Oni su tada izjavili da je došlo vrijeme da se vrati u djedovsku kuću. To je bio znak potomcima Čavića i Imamovića da krenu i odbrane svoju djedovinu. Općinski parlament je donio rješenje da se ova zgrada da na korišćenje nasljednicima, do donošenja zakona o restituciji i povraćaju nacionalizovane imovine. Zgrada je nacionalizovana 1959. godine. Prije 19 godina proglašena je za kulturno dobro. Njena vrijednost se procjenjuje na nekoliko miliona evra. Jermi na turskom jeziku znači 20, a šehid je preminula osoba na Božijem putu. Spajanjem ove dvije riječi nastalo je Jermiše. Naziv ovog groblja ima hale u njegovoj okolini. Na raskrsnici Hercegovačke i ulici Kraljevića Marka nalazi se groblje oblika trougla. Ovo groblje je puno zidanih grobnica koje podsjećaju na antičke i ranosrednovjekovne grobnice. Činjenica da se groblje koristilo od 16. vijeka potvrđuje i natpis na najstarijoj grobnici iz 1504. Gregorijanske, to jest 1010. hidžretske godine. U predanju koje je zabilježio Omer Efendija Koničanin navodi se da ime mezarja potiče od turske riječi Irmišler, što znači sišli su. Ovo ime proizilazi iz narodnog vjerovanja da su tu sahranjeni junaci koje je Bog poslao sa neba da se bore.
U narodu je Jermiško groblje u stvari mjesto počinka Begovice i njenog sina. Naime, oni su se iz Bosne uputili prema Carigradu, gdje ih je čekala džemija da denizom nastave put prema Širazu. Zbog sigurnosti unajmili su i 18 vojnika koja bi ih štitili. U vrijeme akšama su razbojnici došli i napali Begovicu njenog sina u potrazi za plinom. Međutim, kako priča navodi, razbojnici beže sa plenom, a ostali ostaju na tom mjestu mrtvi. Imajući u vidu da je do sad malo pronađenih dokumenta o ovom malom groblju, žiteljima će ono ostati kao legenda o hrabrim borcima ili o ženi i sinu, ali svakako o časnoj borbi i žrtvi.